Pozdrav svima, Hipatije TV ovde. Još jedna, tako kažem, sveža vest. Svi ste u toku sa aferom snimanje plenuma studenata u blokadi, na kojoj oni planiraju blokadu aerodroma Nikola Tesla i saradnju sa licima koja radi kao kontrolori leta. Dečko ili čovek, kako god hoćete, koji je snimao te plenume, znači na Informer televiziji, bar ja ono što sam vidio na Informer televiziji, je predstavljen kao student i tamo je predstavljeno da su ga na društvenim mrežama identifikovali kao Ćacija, tog dečka, pokazali su njegov profil na društvenim mrežama, sliku i tako dalje, rekli su ovo je Ćaci koji je snimao. Znači sad pričam ono kako je on predstavljen na Informeru. Znači, na Informeru je objavljeno da su neka lica na društvenim mrežama objavili njegovu fotografiju, njegov profil na društvenim tim mrežama i uz tekst ovo je Ćaci koji je snimao plenum studenata u blokadi i onda navode kako sada je on izložen potencijalnoj agresiji itd. I nešto kasnije su počeli da objavljuju kako su njega studenti zarobili, kako su ga vezali itd. Međutim, sada se po društvenim mrežama pojavio, nedavno pre par sati se pojavio video snimak u kome se vidi kako se taj student na neki način raspravlja sa grupom studenta u blokadi na jednoj lokaciji, ne znam koja je lokacija, i onda se vidi kako stiže Audi, veliki Audi luksuzni, sa zatanjenim staklima. To je u stvari Audi, onaj koji možete često da vidite kad državne službenike voze. I taj Audi ima prelepljeno broj registracije, samo se vidi da je BG i prelepljeno da se ne vidi koja je registracija, i staje tu i zovu njega. Dok se on svađa sa blokaderima, oni ti vjerojatno vozači nisu bili ni svesni, ali njima je možda samo rečeno da oni jednostavno dođu po njega i to je to. Oni njega zovu i on skroz zbunjen, već studenti već su skapirali, ovi protestanti što su bili, to nisu bili samo studenti, vjerojatno bili neki građani, skapirali su o čemu se radi, počeli su da se smeju i on, baš se videlo na video snimcima da je on onako zbunjen, gleda u njih, gleda u Audi, ne zna šta da uradi, da li da ode prema Audi ili ne, i na kraju odlazi prema Audi, otvara ona prednja vrata, nešto razgovara sa onim vozačem i seda ozadi i odlazi. Tako da, čisto sam ovo teo da objavim radi istine, pošto svi znamo da studenti u blokadi nemaju toliko ovih, kako da kažem, formalnih medija, ako mogu tako da ih nazovem. U smislu nemaju te televizije s nacionalnom frekvencijom, pa i na kablovskim televizijama takođe nemaju toliko medijskog prostora, pošto N1 i Nova su ovih dalje samo na SBB-u, dok se sad Informer recimo pojavio, ima pravo da se emituje i na SBB-u i na MTS-u. Ne samo Informer, još neke televizije prorežimske koje nisu uspele da se ubace u krug ovih sa nacionalnom frekvencijom. To je prva stvar. A druga stvar, po društvenim mrežama se vrte snimci, svi znate, oni sa Kosova, ljudi koji su krenuli sa Kosova u šetnju, pešačenje, krenuli su u znak podrške predsjedniku Vučiću, krenuli su na miting koji treba se održi u subotu. Sad, i postoje neki video snimci u kojima se vidi kako navodno neki ljudi izlaze iz nekih autobusa i ti ljudi izlaze iz autobusa, i tvrdi se na tim video snimcima da su to u stvari jesu ti demonstranti, protestanti, koji koriste u stvari, lažno se predstavljaju da oni pešače, u stvari oni koriste autobuse da prelaze neke značajne distance, pa onda malo pešače dok se snimaju, znači snima i kamera, pa opet uđu u autobus i tako dalje. Znači oni su krenuli, koliko sam ja uspeo da skapiram juče su prešli administrativnu liniju i juče su od prelaska administrativne linije prešli 70 km za jedan dan. Znači 70 km su prešli za jedan dan. Kad kažem jedan dan, nisu oni pešačili ceo dan, nego su pešačili jedan određeni deo dana. Međutim, danas su prešli za 3 sata samo 5 km.
postavlja se pitanje, ali na društvenim mrežama, što bi ja postavio pitanje kad bi imao u vidu takve informacije, činjenice, dakle, kako oni planiraju da stignu do Subote, jeli, tek su prešli 75 km od administrativne linije, a imaju još da pređu 300 km otprilike, da pešače, po mojoj proceni, 250-300 km. Znači, trebalo bi navodno danas da stignu večeras, ili da stignu u Kraljevo, i to je pitanje da će stići u Kraljevo. Oni kažu da će stići u Kraljevo i nisu hteli da odaju, ovo sad pričam neki novinari kad su ih pitali sa nekih, hajde sad ne imenujem, pošto ne znam da je to dozvoljeno, sa nekih televizija, ono što sam uspio da vidim, pitali su ih i gde planirate da ostanete, gde planirate da spavate. Oni su rekli, pa to se tek sad dogovaramo, a gde ste spavali prethodno, to nećemo da vam kažemo, kao to je, ne znam kako je rekla, nešto u fazonu, kao to je tajna i tako dalje, naša stvar, ili ne znam, tako nisu rekli naša stvar, ali nešto kao to nećemo da vam odajemo, a kao gde planirate da spavate sad kad budete u Kraljevu, i kažu to ne znamo, to se sad dogovorimo pa ćemo da vidimo, kao nemamo ništa isplanirano, eto to. I ono što sam ja uspio da vidim sa tih nekih snimaka, jeli, na društvenim mrežama, i pošto ima određeni YouTube kanali koji prate još malo i uživo, da iza njih stalno ide, pored policijskih automobila, ide još jedno vozilo i još neka vozila, čini mi se, koja nekad ih ima, nekad ih nema. Znači, imaju neku logističku pratnju, verovatno u tim vozilima se verovatno nalaze neke potrepštine, jeli, njima koje su potrebne, ne znam, za pešačine ili šta li već, uglavnom imaju neku logističku pratnju. Uglavnom, kažem, nisam uspio da identifikujem na tim snimcima, da uporedim, da utvrdim, da nađem neke iste ljude, iste face i tako dalje, koji su izašli iz tih autobusa, pa da to uporedim s onim što sam video, recimo sad, kad sam gledao još neke dodatne videoklipove, ljudi koji pešače, ali eto, ako budem uspio da nađem neki snimak da primetim iste ljude da izlaze iz autobusa i iste te ljude kako, jeli, navodno pešače, onda ću da se javim i da to potvrdim.